Hello, kada kayo aming kakabsat kanigayem. Embag naman nagbibuyayo. Iti YouTube channel to yung motibyang kakabsat. Yan, thank you very much for watching. Kada kayo amin na po nga mang tatarabay iti YouTube channel to yung motibyang. Ito yung apo nga agbidbidyo. Kada giti pintas nga na view kakabsat. Yan. Kada kayo aming kakabsat ken kakayem ang tatarabay iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano naimbag apo nga panagbubuyayo naimbag nga aldaw bigat malemyo nang nangrunang kablawak dagiti amin nga OFWs nga kanayon apo nga buybuya iti nanumo nga live streaming to no tibiyang. Thank you kada kayo amin kakabsat. Ayan kabsat dahito ikat may isa nga parke dito Santa Cruz, Tenerife, Spain nga pagbidbidwak. Yeah. Ang kompleto kakabsat dito Kita ya po berberde na berde kakabsat kan gayem. Oh. Ayan dagiti apo ti ayam pagayaman dagiti ubing. Itoy. Yan. Makita yo kakabsat kan gayem. Dito po iti view. Baliti manin ato hintay ko nakinikalman. Dita Pilipinas no baliti kakabsat kabutong dati baliti ngam dito kaya tanda nga imulmula kakabsat. Kay di ubing kami no kunada no baliti ala daog tugtugaw ita nga marmar na kung kunada ka o baliti apo Yan kakabsat kan gaya. Yan. Yan da basketball court na kanaglalao. Padasak man apo nga alain iti sum padas ko man nga la. Pintas ti ala na dato yun. Yan kakabsat ko ngayon. Pintas iti view na nga talaga dato sa may isa na pintas dato pintas dato sub dato cellphone to ini motiv yang kakabsat data. Yan po. Yan. Thank you kada kayo amin na po magbubuya. O da JT ko. Okay. Yan. Public disum na. Yan. Go back to the normal size. Yan. So, talaga nga dito iti pagsasalaan da. Pagkakansyuran da kitubing. Pagayayaman da malum. So nga mayat kakabsat kan kagaya. Yan. Pintas kakabsat. Thank you kada giti agbubuya. Ito goko. Ay, makabanog mata po. Ayan. Hello. Kada kayo amin kakabsat ken gayem. Yan. Hello. Kakabsat. Naimbag nga. Yak pa nagsukat iti mascarilyak. Masko. Apo, hello. Makita lata dati pekas ko kakabsat. Hello. Kada kayo amin kakabsat ken gayem naimbag nga bagbuy yo. Iti YT channel to yung motibyang naimbag kaya nagasat nga panagbuy yo iti YouTube channel Roderick Molina paki-share and like kastamat apo nga comment kayo basit. Akpay nagdigdigos, nakadigdigos kasi kagagapog niya eskwela. Napanak nagitulod tub ubing kakabsat impadas ko lang man dati napindas ti ala na hello yan makunaya po yeah. Thank you very much for watching kakabsat kata ikas ko okay. Ayan hello aglawa. Ay apo tinapintas nga parke
basit gam na pintas da dagiti agtututut da agi pasyar da ti aso. Amoy ti aso ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain ko. Handa para parkin apo ti aso ditoy. Alalagaan da ti aso da ditoy. Ti aso da ditoy apo napateg kadagiti Espanyol. Handa pulos nga parkinas lang dita Pilipinas nga agiti aso to native muno ko parkin da kakabsat ay. Nga may dinagawid kami dita Pilipinas ko marika ko na po agsida iti dinardaraan nga aso. Anak unay nakadaadon ta medyo marik nakakabsat. Siyempre nabayag nga hanak ka nagsitsida. Agasam ta 13 years iso nga narigatan kakabsat dito ko ay ayaton dati aso da ni kita nyo tataray da ayan kataray da ay ayam da ada pa'y doktor ti aso da siyempre naimas ti kangkanon da uray sarawan ti kangkanon da basta manganda ti aso da dito siyempre nakayayat da mo dahil tani apo ni aso data ni nagwapo kasla ni rani aso ni yan kita yung apo data aso yan magna kasla kwa dahil mati paradalos daw kabsat data napamut na pantamay sa king kinama daw dahil yan kabsat na siguro ala yan ayan king kinama da ayan kakabsat data apo ti aso aso kung natay lang kasla makaliw-liwada mo't nga kwa damanin aso ditan aso manin dadya yun gasam data aso manin data na po ni nagimas nga pulutan hello pulutan ayan nag-aayam dan nagita aso kakabsat yan yan amuyo ka di ko nagbiyahe pa yung kita aso da passport da kulungan da kakabsat gasam data ilo kakidi no ibiyahe dati aso da dito ko da passport da kulungan da nagsosyal ti aso dito apo dito dita Pilipinas ikugta-hugtat yung dito ikugtar mo takitam no di ka may darom kakabsat yeah so nga mayat apo yan ka yan data ni apo baliti data so nga okay happy watching everyone nagtataray kita aso tataray apo dagiti aso dito Santa Cruz, Tenerife, Spain yan nagayayam dati bigbigat dagiti nakin aso agchichismis damot dagiti nakin aso samantala gayayam mo dagiti tattao dagiti aso da agchichismis mo dagiti lalakay dagiti nagchichismis dagiti lalakay dito ni agchichismis damot agayayam dagiti aso tataray damot dagiti aso ni amin agayayam dagiti aso da dagiti magipaspasir nga lalakay agchuchus mo damot chichismis damot yan tataray dagiti aso ayamon da nga bola ay bola mapandalaan sa isublikan di amo da kaslada tao kakabsat isublida ni sublida da ay bola kin ni amo da mapanaited ni amo da sa uda dagiti aso da apo da manay subli ni mapanain subli ate aso ni panatid kini amo na pintas apo dagiti aso dito iso nga aso kunatay lang apo dita Pilipinas adumot apo iti maitid da nga ragsak kadagiti tattao nga agtarakang gibalay kami na po ka hang mabalin nga agtarakang kami ti aso ta adda allergy da dyan kini Edric wag sa hanak pa yung agsupsupa baka agkutsyon da pa agkudson da pa di kon baka matilog da pa di yan ti pag-iidamin dapay yala kaya mo na agkudson da kada aglalaukon dapay kakabsat kan gayem yan so nga saan ka mabalin apo ti hang kumabalin apo iti saan kumabalin iti agkwati aso agtarakon okay kakabsat naka 10 minutes tayo video o kita ni paloma ko nadadagita po ni kalapati piman anda ko isa ka na yan paloma hello thank you very much for watching kakabsat mani po dito Santa Cruz, Tenerife kada kayo amin kakabsat thank you for watching.